Bada, panjang na bentuk mah. Iyo, kau ada perlu PT ha. Nyak nak masuk sekolah, PT simpanan nak du kat sekati. Anak kan mah, udah saya lomba bini lah. Anak tetangga. Tapi dakek je nak tetangga. Ibu lo aja masuk sekolah. Ayolah, awak kan lebih bandara siko, awak udah becik PT seketek, tapi gajian ganti deh. Deh. Tu lain lah. Den dia tu tolong bana dan tu nah. Tapi besok potong dan suansi mai deh. Jadi. Kau berapa potong dari yo? Jangan potong ni lu. Mana lagi ni lu nah? Bulan besok potong sekejap deh. Bulan gini berapa potong dari yo? Bulan gini jangan senang properti bana bulan gini ya. Bulan bonus lah besok, bonus akhir tahun lah deh. Bonus akhir tahun tu nak bagak kadang potong. Berapa potong bonus dah? Mana begini lu deh. Jangan potong lah bonus lah. Bulan besok nak berapa potong sado dah. Awak lu membenar le dah. Kepetang awak nampak udah belanja baju di housemate. Kan banyak PT udah tu. Wah dari yo, lah bisa sultanan dulu. Baru tahu lah saya. Dia nak tak kena dan mana dah gini lu nak cucu nak balik Honda.